Živim u babe i tetke, mater radi ka pas, otac je ne znam u Australiji ili u Brazilu ili u Belgiji, nemam pojma, i zarađuje za stan, dok ta druga savršena obitelj već ima sve, neću reći na gotovo, ali ima već sve osigurano. Znate šta sam ja tu naučila? U mojoj situaciji, kako sam ja odrasla i šta sam ja gledala i šta sam ja naučila, je da se treba boriti za sebe, za svog partnera, za šta god da partner učini. Naučila sam da se ne treba nikad u životu oslanjati na nikoga, da sve sam trebaš sagraditi, da sve sam trebaš stvoriti, da ne trebaš čekat da ti niko ništa prepiše, jer ti možda na kraju krajeva nema ni ko šta prepisat, da se sam trebaš boriti, da se sam trebaš educirat, da trebaš otići na fakultet, da trebaš pokrenuti posao sa strane, da trebaš pokrenuti drugi posao sa strane, da se trebaš boriti da sam nešto stvoriš. Dok moga oca nije bilo, to jest radija je, bio je odsutan kao pomorac 11 mjeseci. Mater je držala sve konce u rukama, ja ne znam kako, ona je mojih godina već imala drugo dite i to svojevoljno, ona je tila to drugo dite. Ona je već imala stan, ona je već imala cijeli život pod kontrolom, ja ne znam kako i svaka joj čast. Ja sam od svega toga naučila da se životni partneri trebaju podupirati jedan drugog. Ako jednom zaglebi, drugi uskoči. Ako ovome To sam ja upravo rekao malo prije. zaglebi, drugi uskoči. Ako obojici zaglebi, skupa će riješiti problem. Ja sam to naučila. Znači, to je ono što sam gledala cijeli život i ja sam na tome zahvalna. Stvarno jesam. Da od nikoga ništa ne očekuješ, da te ništa neće dočekat, da ti svit ne duguje, da si zadužan sam za svoju sudbinu, što je na kraju krajeva istina. Zvuči glupo, ali svak kroji sam svoju sudbinu. Nekima je, hvala Bogu, sudbina pružena na pladnju, blago im se, da Bog da je svima tako. Obično su ljudi ljubomorni na takve ljude, ali eto, nažalost ja nisam bila jedna od njih. Iako ovo sad ružno zvuči, jer moji roditelji koliko god nisu imali, sve su mi davali. Znači, koliko god nisu imali, ja nikad nisam osjetila da mi nemamo. Kad su moji roditelji kupovali stan i meni je mater rekla da imamo budžet od nekih 300 kuna za haljinu i štikle, i ja sam sašila sam haljinu za krizmu i meni je mater rekla situacija će biti bolja, ali... Šta je? Ome pušti da gledam, molim te, je li ovo lopenjica kanal ili vanjili kanal? Napravi svoj kanal i snimaj svoj videe maksimum. Jedan ujutro, aj spavaj. Aj ti, nemoj da ti sad ugasim na dug, mislim ti nećeš ni gledati video, nećeš ni snimati. Okej, izvini. Kad ćeš imati maturalnu, imat ćeš haljinu koju god želiš, imat ćeš sve, nećeš se treba briniti, I stvarno, ja sam za maturalnu na sebi, ostavit ću vam sliku, imala haljinu od 16.000 kuna koja se rentala u to vrijeme za 4.000 kuna dnevno. Tako da moja mater je ispoštovala, ja sam uvijek imala bolji mobitel od nje, ja sam uvijek imala bolje patike od nje, koliko god moji roditelji nisu imali, oni su meni davali koliko god su mogli. Bilo je situacija kad sam bila mlađa, kad sam živjela u babe i tetke, jer su moji roditelji radili, gdje imali smo Božiće bez božićnog drvca, jer nismo imali 80 kuna za božićno drvce. I sjećam se na jedan badnjak, otišli smo na pazar po božićno drvce i ljudi koji su prodavali božićna drvca su pakirali drvca da se pokupe i oduđe. Ja sam ponudila 50 kuna za bilo koje drvce i ljudi su rekli
gotovo je sa prodajom i nema niti jednog drvca u tom budžetu i mlili su drvca, znači pretvarali su ih u piljevinu. Tako da ovu priču bi možda povukla sa paralelom alfa, odnosno rečenica meni ne treba još jedan ja. Meni ne treba konkurencija, meni ne treba još jedan alfa uz mene, ali mene je život naučio da sam sebi trebaš biti alfa i sam sebi trebaš priuštiti, ružno je reći sve što ti nisu priuštili, ali ljepše rečeno ne trebaš ništa očekivati od nekoga, jer više nikad u životu ne želim biti u strepnji, hoću li imat božićno drvce, hoću li imat patike. Da se razumimo, moji mater i otac su meni pružili i patike i robu, da ne bi slučajno pomislili da nisu. Ali da ja ne trebam biti u strepnji, da ja ne ovisim o nekom drugom. E sad, taj neko drugi, taj neko koga sam ja odabrala, meni ništa nije priuštio. Tako da, naravno, da ću biti u strepnji, hoću li ja sutra imat za nebitno. Hoću li ja sutra morat njega vodit u pritvor, hoću li ja preko sutra morat ići po njega na bilice, hoću li ja za 4 dana morat brinit o cijeloj garaži, o ne znam, bivšem šopu, o pripremama za drift itd. itd. Znači u situaciji, naravno svaka ženska i koja god vam rekla da to nije tako, laže. Svaka ženska ikad na ovome svi prozori čisti, je li kuhinja uredna i da za večeru imamo ne znam picu, piletinu i pire, nebitno. Normalno, to bi svaka ženska na ovome svijetu tila, ali u situaciji u kojoj ti je jedina briga na pameti kad će neko otići u zatvor, kad će izaći iz zatvora, pošto su sva auta na mom imenu, kad će meni doći kazna na vrata, hoće li policija doći mojim roditeljima na vrata na moju adresu, ja se ne mogu opustiti da budem princeza i kap vode na dlanu, nego moram biti alfa i moram biti u modu preživljavanja ko što sam bila i cijeli život. Ja trenutno ne želim pričati o nikome, ja ne želim pričati o nikakvom prekidu, ja trenutno pričam samo o sebi. Znači, jedno lito, moj rođendan, u ponoć vozimo motor, to jest osoba, moj bivši, vozi motor bez dozvole, policija nas zaustavi, ja imam vozačku za motor, njega za moj rođendan u ponoć vode u pritvor na 2 tjedna, ja sidam na motor sa vozačkom Alfa, vodim mu motor u garažu, znam da ima natjecanje za 3 tjedna, zovem sve prijatelje, ima natjecanje za 3 tjedna, u pritvoru je, jel možemo nešto napraviti da mu sredimo auto, vi znate, ja tu ne znam ništa, ja odem, pobrinem se za šop i neko će to nazvat da je to alfa. Neko će to nazvat da je alfa i meni ne treba još jedna alfa u kući, a u mojoj kući šta sam ja navikla i šta sam ja gledala, to je samo jedan partner brine za drugog, dok What the fuck? drugi nije u mogućnosti. Znate šta je još? What? Šta je jedan alfa, drugi alfa, brate, riba mu sve završila. Ganđa. Brate, kažeš početi garažu. Jednom je počistila ođe kako Petra izlučio sam, sljedeći dan nema mi slušalice. Još nešto je bilo, pomirila mi ekran, kao molim te ostavi sve kako je prljavo sa papirićima. Samo da kažem, njegov pas si igrao sa tim slušalicama, ali nema veze, Ne treba diraj se mi psa, ipak jak. ne diraj mi psa. Alfa. Jedna slika, pošto od svog bivšeg momka ja sam imala pristup garaži iz evidentnih situacija. Imala sam ključ, imala sam sve nadzorne kamere. Ima jednu sliku, jedinu sliku. Znači samo ta slika da ostane meni za pamćenje. Moj bivši momak ima natjecanje u Bijeljini. Tad nema nikog.
nije ga niko ima vozit, nije moga naći prijevoz, nema vozačku itd. itd. Ja se probudim u malo kasniju uru, pošaljem mu poruku i ode na kameru. Ovo je prizor koji sam vidjela na kameri. Skužim da nije krenija u Bijeljinu i pitam ga li ti treba pomoć. Ovo su poruke. Dobro, ti si. Krenemo ruka, ima pijen, ja imam lice, tijelo, unaprijed samo lice, puri, provlačiti cijeli ići put, to je jedno što mogu. Sredstva, znači možeš da spremno, a mogu nekako. Kako pa napreduješ, dobro ti? Dobro jutro, di si? Vidim di je, vidim da je u garaži i da neće stići. Ako krenem u roku od 30-40 minuta mogu stići na mapiranje. Ja sam tad naravno imala svojih obaveza i svoj život i napišem mu ima lice i tijelo u 14:30, nebitno, mogu napraviti lice po ure, prebacit ću tijelo za idući put, Ivan će spremiti stvari do tada i Ivan će ići s nama. Znači možeš biti spremna u 15. Mogu nekako, kako napreduješ dobro, nebitno. Ostavim sve svoje obaveze, sidnem u kombi sa trailerom i auto. Dobro, brate, meni malo mi je ovo. Ovo, malo kao ja imam lice, imam tijelo, mislim, brate, nemaš ništa, kurac, brate, Nisi ono. razumeo. Šta? Ona kad je rekla imam lice, imam tijelo, mislila je da ide na neki tretman lice Pa da. i tijela, pa je to otkazala. Pa je, otkazuješ odmah, ganča, brate, pa i ti, Dobro, a ja ti sam šta god da imaš shvatila je... da ona kao priča o svom tijelu, o svom licu kao u fazonu. Ne, kontao sam ja da on ima nešto tako, brate, otkazuješ tako, boli me kurac, brate, zakazat ću 10 dana, za 2 sedmice, za 10 dana, jebe mi, idemo zršamo, razumiješ, ono, ne znam, i tebi kaj nešto, nikad ti nisam rekao, ja ne mogu tada, no te samo pitam, kad ti treba, ti kažeš kad ti treba, okej, idemo, i ja onda sve, makar mi se čini, ako lažem reci, sve ostalo ide oko toga, ti si rekao u srijedu, hoćeš na frizuru, okej, i ja sve organizujem četvrtak, petak, utorak, srijeda nisam tu, treba da vidim ono, gore što treba da vidim, idem u četvrtak, on mi je rekao u srijedu ne mogu, imam s Vanjom, znaš ono, prvo je to i uvijek te pitam kad i onda oko toga se organizujemo. Jel' tako? Na traileru i vozim ga na natjecanje u Kako neke Bijeljinu. stvari što mi spominju su mi tako ono banalne, koje su ono kao podrazumijeva se. Ne spominješ to nekome kasnije. To je valjda isto bila neka alfa stvar koja je veliki red flag. Njemu je to kao alfa što na njemu tako uleti i riješi problem i pomogne. Kao what? Ono što sam naučila u svojoj obitelji, to je samo pomoć partneru. To je samo pomoć jedan drugome. Valjda bi on tako pomogao meni, ne znam. U ovom videu ja više neću imaš Miljku. Još jedna alfa stvar, meni ne treba još jedna alfa. Ja sam izgubila vozačku zbog njega. Ja dan danas, znači mi smo prekinuli prije godinu dana, on mene još spominje u videima. Ja dan danas još idućih godinu dana neću imat vozačku zbog toga što odlučio je napraviti jedan incident o kojem neću previše pričat. Samo sam sila na mjesto vozača da on ne bi još mjesec dana proveo u zatvoru. I sad, godinu dana nakon, njemu bi to bio samo još jedan video. Bija sam u zatvoru, šta je bilo na bilicama, dok su meni 2 godine upropaštene i dok se 2 godine osjećam ko invalid i ljudi me voze naokolo. Jer sam sve te kazne koje on uspija napraviti tu večer prebacila na sebe jer sam samo sila na mjesto vozača. Dok je došla interventna, logično, mene su našli na mjestu vozača, nisu ni oni glupi, znali su da smo se zamijenili, ali eto, nije li pametno govoriti. Nebitno, preuzela sam i te njegove kazne i dan danas nemam vozačku. Dobila sam zabranu na 2 godine jer je napravio baš ciganluk. Vrlo tradicionalno. Kako bi on rekao, želim tradicionalnu ženu. Svaka tradicionalna žena bi napravila sve od ovoga. Bilo je jako tradicionalno što sam mu poklonila svoju E36, svoje prvo auto. To se ja htio spomenuti. Ona je njemu auto poklonila kralju. I sad je dobio još jedno auto druge ribe. Kralju. Kažu, kaj si mi kupiti auto? Nemam poro. Evo poro.
koje sam ikad u životu kupila. By the way, to je ono auto koje trenutno sad gledate, koje ide na Drift Masters ili ne znam ni ja na koja natjecanja. To je auto koje sam ja kupila sa svojim prvim zarađenim parama dok sam išla na fakultet. Kad smo kod fakulteta, ja sam išla na fakultet, ja sam bila 3. godina, on je bila 1. godina. Ja sam planirala nakon 3. upisat magisterij, a on je odlučio od fakultet. Tako da njegovi roditelji su mene zamrzili zato što sam ja bila kriva što je on odlučio od fakultet. Zapravo sam ja fakultet radi njega. Htjela bih vam samo pustiti jednu glasovnu poruku od njegovog oca. Samo što se tiče tih familijarnih odnosa i što se tiče tradicionalne obitelji. Kako sam ja kriva za sve. Vidite, ali nije nikada bila taj žir. Koliko je ja znam. Znam da nije taj žir, ali ona je kriva što je on toliko zagriza za taj, ja moram reći, za tu aktivnost. Dobro, ne možete sad nju samo kriviti, jer ipak on je tu isto krivac, ako me razumite. I on je isto, može neko nekoga natirati ako neko to ne želi. Ona je kriva za sve, ali nema veze. Ali slušaj, ona je studirala arhitekturu. Kad je ona završila studij u Mostaru, on je odustao od studiranja i vratio se s njome nazad u Split. Ne. A vi je ona kriva što ga povukla nazad, on je odustao od studiranja. Tako da, ja sam bila kriva za sve. Ja sam bila kriva i što on završio u zatvoru. Ja sam bila kriva i za prvi motovlog. Ja sam bila kriva i za spašavanje njegovog motora. Ja sam bila kriva za sve. Na kraju krajeva nije ni bitno. Imam jedan video koji bi vam htjela pokazat. Neću niti ostavi u editu. Znači ovo je snimano prije 4 godine. Kako on kaže, on je odrasta, on je sazrija, ovo je bilo prije 4 godine. Mi smo bili zajedno 6 godina. Znači, pitanje obitelji i pitanje da li se mi slažemo, da li smo kompatibilni u obitelji prije 4 godine. Ovo je moj odgovor. To misliju da se ne bi snašla u ulozi majke, lavi u srce. False. Mislim da ona zna da bi se snašla vrlo dobro u toj ulozi, međutim zna šta ta uloga nosi sa sebom i nije spremna za to i ne znam kako iko je ikad. Doslovno, da. Ali ja ne mogu vjerovati da ljudi đađaju mene, koja samo jednostavno nekako ne želim tu ulogu, a ne đađaju one koji nisu spremni na tu ulogu i nemaju uvjete za tu ulogu i dalje prihvate tu ulogu. Dobro, đađaju i njih, šta? A više đađaju mene. Ipak, ja. Da, definitivno. Nekadice, to mi je najjače kad napišu nekadice, neka ih, nek su gladna, bosa i gola, neka ih. I ne znam kako... Nek pate, what the Ja, Jadri, želimo, znači, bar ja ne želim govoriti ničije ime, znači ja želim ispuniti svaki segmenat, do ti jedan jedini segmenat ja želim ispuniti za nešto. Znači za ulogu majke ja želim ispuniti segmenat vrijeme, ljubav, novac, mogućnost, on, sve, znači sve mora biti 100%. Znači tom djetetu ne smije faliti ništa na svijetu mu ne smije faliti. Znači 100%, odgoj, vrijeme, posvećenost, sve. To sam govorila isto tako za Dobermana. Ja nisam spremna za Dobermana još, ali ja ću biti spremna za Dobermana. Znači ja pasa ne želim uzeti za kojeg nisam 100% sigurna. Sad zamisli koliki teret dite nosi, ako ja nisam spremna za jednu pasminu. Tako da ja neću ništa polovično. Možete sve šta god želite, ali ja polovično ne prihvaćam. To je to. Okej, ovo što govori ima smisla, okej. Ali vi nikad treba da nećeš nikad u životu imati dicu. On treba reći sad neću imati dicu, ne znam. Poanta kompatibilnosti što se tiče obitelji, da se mi nismo složili oko obitelji ili imanja djece i da sam ja preorijentirana na karijeru i na zarađivanje. Ja ne želim da moje dite odgaja baba, ja ne želim da moje dite odgaja tetka, s obzirom na odsustvo Adrija, s obzirom na njegov život,
ja sigurno ne bi htjela imat dite s njim. Šta ne znači da ne bi htjela imat dite sa nekim koji ima svoj život posložen, normalan, ko će posvetiti pažnje i meni i svom ditetu i ne želim da moje dite ikad u budućnosti odrasta ko ja bez matere i oca. Realno dobro pričala, pogotovo za ovaj dio za dijete. Lik je završio 5-6 puta u zatvoru, ona treba se osloni na njega, a ne može lik iz zatvora ništa i šok mu propadne mu ovo, ona je više puta njega spasila nego nju. Mislim, riba ima smisla sa ovo. Dužno poštovanje. Pametno priča, nije neki debil, nije nešto. Znaš, sviđa mi se ga kaže ovo za dijete, treba se posvetiti djetete. Evo ja sam sad tek 35 dobio dijete i opet nisam tu 100% koliko bi trebao zbog auta, streamovanja, vlogova i svega, ali sam tu svaki dan 5-6 sati s njime. Znaš, uvijek sam tu za šetnju. Imamo ga s čim mogu hraniti, imamo, razumeš? Pa da, ali znaš, hoću kažem, kontam je, jer ono neće da dijete, da je tata neće roka, a ona sa djetetom, nema tate nikako. Ili tata je vas oko garažnik i stoji nije s djetetom, znaš ono. I mojoj materi i mojem ocu, šta su cijeli život izgurali, šta su sve sami stvorili, šta su sve sami isfinancirali i šta su mene podigli. Znači, ja i dalje ne želim da neko dite odrasta bez matere i oca. Znači, ja ne želim da je neko u garaži ili bilo di 16 sati dnevno da igra PlayStation od 2 do 5 ujutro, dok ja čekam sa večerom od 4:30 do 6, ne želim. Znači, ako ja to moram trpit, ne mora još neko drugi za koga sam ja zaslužna jer sam ga dovela na svijet. Znači, nema teoretske šanse. Neće se nikad dogoditi. Ovaj video koji sam vam upravo pokazala je sniman prije 4 godine. Mi smo bili u vezi 6 godina. Znači, u te ekstra 2 godine se nije ništa promijenilo. Nije se ništa ekstra ni dogodilo. Znači, ja samo ne želim da dite bude bez oca. Kao što sam rekla u ovom videu, ja ne želim da pas bude u lošim uvjetima, a kamoli dite. Moja ogromna želja je da imam dobermana. Ja nisam u situaciji da imam dobermana. Što znači da neću imati dobermana. Do trenutka kad ću biti u mogućnosti. To je to. Znači, to je moje stajalište i to je moje mišljenje. Ako je on naša nekoga ko će, ne znam, dite koje neće imati prisutstvo oca, ja nemam problem s tim. Mi smo bili zajedno 6 godina. U 6 godina je on mogao doći do zaključka, mogao je doći pameti, mogao je razbistriti situaciju, mogao me par godina prije, svašta je tu moglo biti. Najviše, ponavljam, ko sa početka ovog videa, najviše me je zabolilo to, ja nikad u životu ne bi snimila ovaj video, ne bi se oglasila, plus mogla bi snimiti još 10 dijelova ovog videa. Najviše me je zabolilo to što je spomenija paralelu između obitelji. Uopće neću spominjat onaj poziv i ono degradiranje, ti vridiš 70%, nikad nikome nećeš vriditi 100%. Zašto? Zato što si imala 3 momka. Ja sam, nadam se da ste pogledali moj podcast, ja sam imala prvog momka i ja sam planirala da mi to bude zadnji momak. Da me neko tuče i ne znam, zlostavlja i maltretira do kraja života, nema teoretske šanse. I onda dođem do trećeg momka da mi kaže da vrijedim 70% i da sam 7 od 10 i da nikad nikome u životu neću vrijediti 100% i nema veze. Ima još 100 takvih primjera koje ja nikad u životu ne bi spomenila, nikad ne bi snimila video, nikad ne bi radila ciganluk ko što on napravija ciganluk, thumbnail i prikrižio me ovako crvenim markerom, onako bili smo 6 godina zajedno, objavio si video i prekrižio si doslovno moju sliku ko to radi pregleda, radi ne znam nijako je
svih 6 godina, sve što sam napravila za tebe i to je ono što sam vam spomenila. Povuka je paralelu između... Brate, what the fuck, brate, Brate, ga vidiš malo stvari iz njenog glediš, njene perspektive, ne mogu da pričam, brate. Ono si fazonu, evo te, kako je ona sve to doživjela, što ona radi, znaš, ti vidiš, tam ne tebe boli kurac, mene boli kurac, znaš, mi smo ono, gledalci. Ali kako je njoj u tom momentu kad ona ovako ispriča, ona staneš kao ujebo, znaš. Preloše. Baš preloše. On se tako odgojija, on je to gleda, on je tako navika. Sve šta sam ja gledala, na šta sam ja navikla i šta su mene učili. To nema veze jedno s drugim. Istina, nema veze jedno s drugim. Ali kako je moguće da doslovno sve daš, sve svoje za nekoga da uspije i samo to je to, to je kraj. I samo i dalje vridiš 70%, a da si 180% za nekoga kome vridiš 70 i reka ti je da vridiš 70, daš sve. Ja i dalje ne mogu voziti svog Merca, ja i dalje ne mogu voziti svoju E36, moju vozačku su poništili, ja više nema ni A, ni B, ni onu kategoriju koju sam polagala radi njega, da mu mogu voziti prikolicu, sve su mi oduzeli, ja ništa od toga nemam više. Ja jedva ubjedih Ganču da mi položi da vozi, pošto me kupio auto, i sredio auto i se te molim da položio, sad kao da ide za na car meet, jedva se ubjedio. Ova riba je za njega 3 polaganja završila, vozila ga, radila, cimala se i lik je još vrijeđa. I vrijeđa je nakon što su rasuli. I kao podržava što je drugi vrijeđio. Treba biti čovjek prije svega. Sad dok snimam ovaj video i sad dok vi ovo gledate, da samo neko dođe i kao, sad ja sam možda ipak vredi 100%. Ja ponavljam, nemam ništa protiv cure, meni je stvarno drago ako je on sretan i ako je on našao tu svoju prvu ljubav žensku koju se zaljubio u osnovnoj školi i kao prvi kraš, prelipa mu je prezgodna, by the way cura je stvarno prelipa i prezgodna, nema ništa protiv cure da me ne bi krivo shvatili, ali zašto spominješ obitelj? Samo ne spominja obitelji, to je to. By the way, kad je izašao iz zatvora prvi put, tip se doselio kod mene. Ja sam mu slala poruke dok je bio u zatvoru svaki dan. Da vam to proba naći. Ok, ako se vidi šta u editu Blu-ray. Znači, svaki dan dok je bio u zatvoru, ja sam upisala poruke kod tu. Vodila sam monolog sama sa sobom, znajući da neću dobiti odgovor. Išla do suda, pitat jel mogu dobiti posjetu za istražni zatvor. Pisala svaki dan ko da će mi odgovoriti, znajući da mi neće odgovoriti, do dana dok nije izašla. I sve to za šta? Da ja kući vidim, da ja u svojoj obitelji gledam, by the way, moji roditelji su još uvijek zajedno i ove godine će im biti 30 godina braka, 30 godina da su zajedno, 30 godina da takva veza funkcionira, di jedan drugi popravi, drugi popravi, di se drže jedno uz drugo i pokore svit takvi, šta god skupa poprave. I ja to naučim iz svoje kuće i ponašam se prema nekome tako, misleći da je ispravno, šta i da... Brate, misliš da će ti vratiti isto to, brate? Realno, očekuješ isto to, brate. Ako ti radiš sve to za nekog, očekuješ sutra da će taj neko da cijeni to, da će te bude tu, da će... Mislim, nije tu da će ti vrati, ali da i ti, ako to daješ, da možeš to da očekuješ kad ti padneš da te digne. A ne ono kao ja sam sad se digu i kako tebe, kralj, odo ja na nešto bolje. Mislim, ako je bolje, nemam pojma što je bolje, nisam ni vidio ribu kako izgleda. Ne pratim. Ispratim, ali ne gledam redovno klipo. Evo, čuli ste Vanju što je rekla, ne znam kad sam zadnji put pogledao Saturna klip, najviše TikTok što vrtim. Dalje mislim da je ispravno i samo dođemo do poante di ja nekome više ne trebam. Ok, fair,
I ja... Vidiš, ovo što sam rekao, gdje ti neko više ne trebaš, kao imam ja bolje, šta je meni do jaja, od do ja. Kako te jebe. Kao koristio sam dok si mi valjala i zdravo. Se ne oglasim povodom toga uopće i uđem na TikTok i moram gledat na svako 4 scrolla neki glupi video ili stari kao Adri Win. Ok, kao pobjedio si. Ja i dalje mislim da mu je ispravno. Ako nekog voliš, daćeš sve za tu osobu i onda se možeš uništiti u procesu, ali onda valjda ta osoba koju si pomoga će te dignit nazad. U procesu tvog uništavanja da pomogneš toj osobi, valjda bi druga osoba trebala, kao sad je tvoj red. Ili sam samo deluzivna i živim u Disneylandu, nemam pojma. Nakon što je izašao iz zatvora prvi put, neću iznositi puno detalja, glavno roditelji su mu probali prodat sva njegova auta. Ja sam se borila s njima da ta auta ostanu tu. Tražila sam prijatelje naokolo koji će otkupljivati njegova auta koje je njegov otac stavio na njuškalu. Potrudila sam se da sve bude onako kako je otišao u zatvor, da kad izađe iz zatvora da ga isto tako i dočeka. I tako je bilo svaki put, ne samo prvi put. Potrudila sam se da sve funkcionira. Dala sam sve od sebe. I onda da sav taj trud neko nazove, meni ne treba još jedan alfa. Očito ti je treba. Kao, ne želim reći, ali da bar to nisam napravila, ne. Neka sam napravila, ali želim vidjeti šta bi bilo, koji bi bio ishod da nisam bila alfa. Znači da sam bila ta Brate, da Ribar nije radila sve to lik bi bio zahvalan, jer i danas ljudi, moraš naći prave ljudi za koje ćeš činiti stvari, jer masa ljudi prestane da cijeni sve što činiš i podrazumijevaju to kao normala da ti činiš sve to za njih. I više ne cijene to, a onda kad prestaneš da činiš, onda budu u fazonu ujebote. Kao, šta ja više nemam. Tako da ono... ta princeza koja stoji kući, čisti staklo i pere prozore. I kao, izaći iz zatvora za mjesec dana, ok, vidimo se, kao, neću te skupit, neću ti se brini o šopu, želim vidjeti koji bi ishod situacija bio onda. Kao to me zanima i to je to. Stvarno nije bilo od potrebe da dođe do ovoga, ali bro, snimiš još jedan video. Još jedan video u kontekstu. Di moja prošla veza nije funkcionirala, zato snimit ću ja još jedan video zašto nije funkcionirala zapravo. To bi bilo to. Ako ste došli do ove poante, hvala. To bi bilo to, bye. Na video zašto nije funkcionirala. Prošla veza nije funkcionirala, zato snimit ću ja još jedan video zašto nije funkcionirala zapravo. To bi bilo to. Ako ste došli do ove poante, hvala. To bi bilo to, bye. I stvarno, nema ništa protiv nove cure. Pisali ste mi na TikToku Anja je bolja, Anja je stvarno bolja. Možda je bolja, da. Pozdrav za Anju. I stvarno, prelijepa si, prezgodna si. Bye. Pa mu je dala bam. Svaka je čast. A sad se prebacimo na njegov odgovor. A mislim da će onda ona izbaciti još jedan video da će da bude bam, ako izbaci. Ako ne izbaci, ima sreće on. Ja mislim, ajde imamo što on rekao. Nisam mislio